Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Ozračje se končno segreva in poletje je pred vrati. Temperature pa se dvigujejo tudi na Radiu Študent v družbi škandalozne dive, ki vas bo oborožena s harfo povsem uročila. V oddajo After Party prihaja Astrid s svojo zasedbo The Scandals. V etru se bodo udejanili v torek nekaj minut čez 10, obenem pa bodo za ogled v živo dostopni tudi preko vseh spletnih potokov. Ne zamudite. Poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji After Party, kjer danes gostimo Astrid in The Scandals. Pozdrav. In The Scandals so David, Luka, David Nik, Luka in Tomi. In Kevin. Kevin danes se je pridružil kot guest. Ja, naš gost je danes. Bo zapel z nami par komadov. No, da ne hitro predstavimo zasedbo, zakaj gre. Kako ste se v bistvu zbrali ta all-star ekipa? Vsi igrate tudi v drugih zasedbah. Kako je prišlo do v bistvu formacije škandalov? Mi dva s Tomažem sva ratala par in nekako ni mogel pobegati stran od mene in zdaj mora tudi igrati z menoj v bendu. In da ne bi se počutil toliko osamljenega, si je lahko izbral dva človeka. Ne, hec. Luka je v bistvu prišel zraven tako, da je Tomi enkrat prišel domov in rekel, jaz sem pa nekaj snemal z Lukatom iz Haiku Garden, on je full wizard in ima pedalne efekte in full vlada, najjači sound. In jaz sem iz prve Lukatu napisala, hej Luka, ne vem, neki v zvezi naučite moje komade, ali ti boš z mano igral. In Luka je bil tako, Predtem smo pa v duetu nastopali. Predtem sem pa v duetu nastopala in tudi Tomija sem na tak način v bistvu rekrutala, da sem ga poklicala enkrat in sem rekla, živijo, 14. julija imava koncert in Tomi je bil tako, kdo si ti? David Nik je pa, v bistvu sem ga pa spoznala lani na Ment festivalu in sem mu tudi rekla, da če se lahko prosim nauči par komadov, da bi rada sprobala, kako igra. Ne vem, tako padel mi je v oči vse, pač njegov karakter in to, ne vem. Srajca. Srajca je moja. Zdaj se mi je, da je ta prav, no. Tako da, pol, ki je prišel na vajo in je odbil Kostariko iz prve, tako, ki je prav. Ampak seme za band je pa v bistvu dal Andraž Kajzer od Menta, ki je povabil, ko smo Kostariko izdali komad, je on pač to slišal in povabil Astrid. Da pridem nastopati na Ment, ja. Takrat še ni bilo benda. Takrat še ni bilo benda, v enem mestu smo ga pol naredili, no. Tako da, ja. To je bil povod. Ime The Scandals je pa v bistvu prišlo iz tega, ker sem jaz povzročila en manjši škandal z enim plagiatom in je potem Žiga Drofenik od Murphyjev menedžer mi napisal, ti bi lovila pa Astrid and The Scandals, ali nekaj na to foro. In sem bila tako, this sounds right. Kako se je pa razrešil bolj škandal? Ja, nič, knjiga se še kar prodaja. Nothing happened. Ok. Pod preprogo. Pod preprogo smo pometli. Odlično, tako naj tudi ostane. Ja. Daj mi še malo, kako recimo pristopaš v kompozicijskemu procesu, ne? Kako se lotiš pisanja muzike? A zdaj pišete skupaj ali v glavnem pišeš sama? V bistvu smo pisali kar skupaj, tekste jaz pišem. To se po moje nekaj časa še nov spremenil, ampak muziko smo pa skupaj pisali, ker smo šli v studio. Dry Out smo naredili skupaj iz neke najne ideje. Kar se tiče glasbenih idej, ponavadi jaz prinesem nek osnutek, doskrat midva na začetku skupaj zaigrava, Astrid je full intuitivna in pa z improviziranimi vokalnimi linijami in tekstom ponavadi pripelje v neko smer in pa okrog tega se zgradi. David Nik pa Luka sta pa full hitra, ful sledita, ful, mislim, takoj, tudi ko smo na odru pa improviziramo, prej se je glih na tonski zgodil, da sem nekam hotla iti in ne rabim nič niti nakazati in gremo načeloma tja. Ok. Ja.
Tako je. Tako je. To je odlično. Mogoče še za konec intervjuja. Kakšni so pa plani za prihodnost? Zdaj začnemo z svojo. Danes smo v bistvu začeli s turnejo, v kateri predstavljamo plato 1848, ki še ni zunaj, ampak bo dovolj dober. Potem pa gremo mi dva najprej v Berlin, igrati na 2 festivala. Takoj za Berlinom gremo za zasedbo v Atene, potem gremo v Krakov, potem igramo v Ljubljani, igramo mi 2 duet v Ljubljani, potem igramo v Ljubljani tudi kot ekipa in potem novembra začnemo v bistvu ta zadnji del turneje, gremo pa najprej v Dresden, potem v Prago, v Olomouc, potem se pa spet ustavimo v Ljubljani in gremo v Maribor in s tem končamo. Cool, povsod naokoli. Ja. Super, hvala, da ste prišli. Bi vas kar zdaj povabil v studio, da še za poslušalce da lahko slišijo muziko, če ne bojo šli v Atene ali pa v Berlin. Ja, izvolite. Thank you. Hvala. Hvala. Tako, poslušalci, Astrid and the Scandals, čez nekaj momentov jih boste lahko slišali v živo v studiu, tako da se naštimajo. Za vse, ki ste se ravno kar vklopili, kot vedno, vam lahko povemo, vklopite se tudi na YouTube, ako le imate priliko, boste videli, 4 so zasedbi, taka, kako bi rekel, domača super grupa, Tomi iz zasedbe Murphy, pa potem David Nik iz Pantelunce, se sigurno spomnite iz klubskih maratonov preteklih let, pa potem Luka Flegar, tudi bivši klubski maratonec, in pa seveda Astrid, če se ne motim, je študirala tudi na akademiji harfo in vokal. Tudi s harfo bo nastopala, če ste sprašujete, kakšni so kaj inštrumenti pri današnji zasedbi, je harfa, veliko sintetizatorjev, zvoka, pa potem bobni in seveda električna kitara, kot se zagre. Poglejte zdaj tudi na internetu, kdaj bo turneja in so ready, tako da Astrid and the Scandals. Traže, kad odlazim, vuku me riječi koje me bolesno rade, a tvoje lice zagrije moj bol i maze mi mose, i možda sutra mogu da letim opet. Osmitvo mi laže, a volim ga, humus i mrkve. Došli smo do plaže, skidam gačice do poda, baš hladna je voda, a love ti sunčane oči, ti šutiš, ja šapćema. Čujem te i moje grudi lebde u moru kao duša u svemiru. Ej, i ti i ja i Costa Rica, ti i ja na aeroplan, ti i ja i Costa Rica, ti i ja svaki dan. Moje su grudi kolačići, palmice, cvjetići lebde u moru kao duša u svemiru. Kao duša u svemiru, kao duša u svemiru. Moje grudi lebde u moru kao duša u svemiru. Marioneta, gledam te kroz prozore, suze
stezena očima, djevojke poruke i odlaziš. Ne mogu da šutim, molim te, molim te, molim te stani. A tvoje lice sakrije moj bol i maze me, maze me, maze mi mose. I možda sutra mogu da letim opet. Osmeh tvoj mi laže, a volim ga, volim ga, volim ga, volim ga, volim ga, volim ga. I Costa Rica. Svađam te se ne. Ti i ja i Costa Rica. I ti i ja i Costa Rica. I ti i ja i Costa Rica. Astrid and the Scandals. Hej, Radio Študent. Dajmo narediti najboljši špil na Radio Študent ever. Naslednji komad. Dry Out. Will this dry out? Does anything meaningful ever dry out? Is it betrayal if you don't betray yourself? At least I don't undress when you need me. Will this dry out? Does anything sinful ever dry out? Is it betrayal if you don't betray yourself? At least I try to forget, at least I try to resist, yeah.
S tabo sem lahko nežna. V stanovanju nova kuhna, ti pa sama na balkonu stojiš. Gledaš ptice, širno neba, gledaš ceste in vrveš ljudi. Ti polni oceane in ti se izgubljaš v njih. Stanovanju čista voda, on jo zliva v veke polni solzami. Stanovanju perzijske preproge, v zobeh pa mrtvi jastoki. Stanovanju za bokom, ti si sama, čeprav si med ljudmi. Bi mu rada dala svoj nasmeh, bi mu rada dala, a ne moreš gledat ga ti več. Bi mu rada ugajala, bi mu rada dala svoj nasmeh. Skriva se za belimi srcami, njegovi frendi res so vsi žaljivi. Za cvet, za njih pa le še ena izmera. Stanovanju perzijske preproge, v zobeh pa mrtvi jastoki. Stanovanju za bokom, ti si sama, čeprav si med ljudmi. Nova kuhna, ti pa sama na balkonu stojiš. Gledaš ptice, širna neba, gledaš ceste in vrveš ljudi. On ti polni oceane in ti se izgubljaš v njih. Stanovanju za bokom, ti si sama, čeprav si med ljudmi. Še zmeraj je Astrid and the Scandals. Moje ime je Astrid, na moji levi je Luka, Davidnik, Tomaš. Naslednji komad je iz EP-ja Triptih, ki je šel lani julija, Seme.
obličja zemlje nosiva bremena seme, leti v vetru, etru mene. Leti v vetru, etru mene, nosiva bremena seme, padava z obličja zemlje. Tvoj obraz me spominja, z menoj rasta, potreben si v čas, troj z leti sklepam čas. Dosti mi je, da lažem, ja v tišini prazen, gledam te korak sem. Važen je, da kažeš, da si bil tam, ko so drugi gledali v nebo za belo sita. Bele grudi zmeraj, ko ustaviš se konice in poljubi vice čakajo na drugo lice. Belo, črno, platno klije, poteze, besede, krize, bolečina s časom mine. Bolečina s časom mine, poteze, besede, krize, belo, črno, platno klije. Gledam vodo, voda vali. Svet je nase, ona se igra krasne, vaze zlatne trave, lesketajoče mase. Gledava se lačne, poglede male tajne, roke, lasi, kosti in mrtvo glasje. Sada ni palu zapira vrata, ples otvara sladka crvena tekoča lava. Nisi sama šestero dekleta, ena rana, ogledala ti za večno boš ostala mlada.
Komat Seme govori o katarsis, o eni izmed 7 konkubin vladarja Sardanipalusa, ki se naenkrat odloči, da bo vse zaprl v palačo in jih pri živem telesu zažgal. O tem govori slika Eugena de la Croixja, Sardanapalova smrt, in ta komad bi rada posvetila mogoče živi situaciji, ki se trenutno dogaja v Rafi, medtem ko je cel svet usmerjen v Eurosongi, v Met Gala. Ljudje umirajo, tako da ta komad posvečam Palestini. Naslednji pa Berlin. See how it's flowing.
You've been taken, but you're okay. I see your colors, I see you shining. I wanna be your friend, I wanna pay your rent, I wanna take your hand and kiss it again and again. Ej, Julie, govori se, da ne moreš me ljubiti več. A vidim barve, da pobarvam tvoj nasmeh. Ti narišem iskre v očeh in greva spet in spet in spet in spet. Me and you, we gon' be fine. We gon' wipe while mama my tears. When you will look behind, I'll be there. You never walk alone, my boo, 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 boo. If you wanna go away, we gon' make sure you marry me. But are you okay? When you look at me with your steady eyes, mama, don't be hiding. We're never fighting with the lightning body jump jump. You can always count on me, your companion. We're insanity. Listen carefully. In a melody, a hidden guarantee that me and you, boo, we gon' be fine. We gon' wipe while mama my dear. When you will look behind, I'll be there. You never walk alone, my boo, 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 boo. If you wanna go away, we gon' make sure you will you marry me. Hvala Radio Študent, da ste nas povabili, da lahko igramo live. Začetek naše turneje 1848, gremo po ful državah. Zdaj pa še zadnjič. Vsi, ki jeste zajtrke, naj vas slišim. Me and you, we gon' be fine. We gon' wipe while mama my dear. When you will look behind, I'll be there. You never walk alone, my boo, 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 boo. Will you marry me? Me and you, we gon' be fine. We gon' wipe while mama my dear. When you will look behind, I'll be there. You never walk alone, my boo, 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 boo. If you wanna go away, we gonna jolly way ya, jolly way ya, jolly way ya, way ya. Marry me, Hvala Radio Študent, Astrid and the Scandals, Luka, Davidnik, Tomaž, Antonov, Blaž, Flerin, ekipa Radio Študent, kje ste, kje ste? Ja, moraš razvaliti, kako se bo pa drugače prebavilo. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.